Sveta Gora, bastion pravoslavlja. Hilandar, najveća srpska svetinja. Sveta Gora, bastion pravoslavlja. Hilandar, najveća srpska svetinja. Kao velika riznica relikvija, istorijskih i umetničkih dela, Hilandar već od prve polovine 18. veka počinje da interesuje poklonike i učene ljude. Rus Vasilije Barski posetio je manastir još 1725. a potom i 1744. godine. U opisu putovanja ostavio je dragocena svedočanstva o Hilandaru iz sredine 18. stoljeća. Dositej Obradović je boravio u Hilandaru tokom zime 1765. na 6. godinu i ostavio spomen o tome kako se Srbi spore sa Bugarima čiji je Hilandar. Na samom kraju 18. veka Hilandarom prestaje da upravlja iguman, već su se umjesto njega birala po 2 epitropa i proigumana, koji su zajedno sa najuglednijim monasima, saborom staraca, upravljali manastirom. Od tog doba pa za sljedeća 2 veka igumanom Hilandara smatra se čudotvorna ikona Bogorodice Trojeručice. Promjena se dogodila 1991. godine kada se ponovo počeo birati iguman. Prva polovina 19. veka bila je obeležena gradnjom velikih konaka sa severne strane. Tokom ovih poslova izbio je grčki ustanak 1821. do 29. godine, koji je doneo velike nevolje manastirima Svete Gore zbog turskog nasilja. U Hilandaru je pri kraju boravka turske posade u njemu preostalo samo 12 kaluđera. Kuga koja se pojavila krajem 1837. godine proredila je hilandarske monahe. Neki su pomrli, drugi odlazili privremeno iz manastira, ali ga uprkos svemu 20 hilandaraca nisu napustili. U manastiru tokom 19. veka žive pored Srba većinom monasi iz Bugarske, ali se ne prekidaju veze sa srpskim krajevima. Povremeno, oko 1820. i 35. godine knez Miloš pomaže ne samo Hilandar, već i druge svetogorske manastire. Njegov poklon je posebno bio štedar kada je zadužbini Stefana Nemanje i Svetog Save Srpskog 1835. godine darovao 100.000 groša. Sava Hilandarac, učeni Čeh, koji je primio monaški postrig, doprineo je mnogo krajem 19. veka da se naučna javnost upozna sa istorijom manastira i njegovim znamenitostima. U isto vreme, on je sačinio prvi katalog hilandarskih rukopisa i štampanih knjiga i sredio manastirski arhiv. Kada je srpski kralj Aleksandar Obrenović posetio Hilandar 1896. godine, a srpska država otplatila manastirski dug, omogućeno je da u njega u većem broju dolaze monasi iz Srbije, pa je u početnim decenijama 20. veka Hilandar opet postao manastir prevashodno srpskih kaluđera. Na mestu na kojem su ga hilandarci dočekali podignut je ovaj krst. U godinama između 2 svjetska rata, a posebno posle 1945. naučna javnost uopšte, a posebno srpska, poklanjala je sve veću pažnju manastiru i njegovim starinama, koje se pomno izučavaju. Ispitivanjima Hilandara bavio se i bavi se sve veći broj istoričara stare književnosti, istoričara umetnosti i arhitekata. Blagodareći tome, naša slika o 8 vekova Hilandara postaje sve pouzdanija. Nedaleko od današnjeg hilandarskog pristaništa na steni kraj obale mora uzdižu se ostaci utvrđenja Hrusije, koje je udaljeno od Hilandara oko 2,5 kilometra.
Pirg je sagradio kralj Milutin na molbu monaha Hilandara između 1300. i 302. godine, da bi se manastir zaštitio od gusara sa mora. O tome je Danilo II, dugogodišnji iguman Hilandara, a potom i srpski arhijepiskop, zabeležio u životu kralja Milutina da je on na obali mora podigao veliki pirg, kulu, na čijem vrhu je sagradio crkvu posvećenu Vaznesenju Hristovom. Kulu je potom ojačao zidinama i unaokolo sa unutrašnje strane sazidao konake. Pirg je dobio posebne povlastice i status samostalne kelije, o čemu je verovatno 1303. izdata povelja koja se i sada čuva u Hilandaru. Kralj Milutin je i kasnije obdarivao Hrusiju. Njegov sin Stefan Dečanski je tokom 3. decenije 14. veka sagradio u utvrđenju hram posvećen Svetom Vasiliju Velikom, pa se pirg Hrusija od tada počeo nazivati i Sveti Vasilije na moru ili Stari manastir. Kula kralja Milutina, na čijem je vrhu nekada postojala crkvica, danas je znatnim delom obrušena, a od palate su ostali pretežno temelji. U 14. veku, blagodareći visokoj kuli i zidovima, kao i dobro zaštićenom ulazu u malu luku, Hrusija je bilo jedno od najbezbednijih pristaništa Svete Gore. U nekadašnjim snažnim zidinama dobro je očuvana samo crkva, sada posvećena Vavedenju Hristovom, zadužbina Stefana Dečanskog. Svedoci smo bili da se ove 2012. godine i tamo renoviraju postojeći objekti. Na putu između obale i manastira Hilandara, bliže moru, uzdiže se visoki pirg koji je branio manastir od napada sa strane mora. U istorijskim izvorima prvi put se pominje sredinom 16. veka kao Kavalarov pirg. Tek od kraja 19. veka počeo se zvati pirg kralja Milutina, što se održalo do danas. Traganje ko je bio kavalar ili kavalaros, odnosno kavolar, otežano je stoga što ovo ime u raznim varijantama ima značenje reči konjanik i stoga je često. Među više ličnosti tog imena koje se po istorijskim izvorima pominju u bližem okruženju Svete Gore, izdvaja se jedan Pronijar, koji je uživao doživotno posjed zbog službe caru Dušanu, a za koga se zna da je održavao veze sa svetogorskim manastirima. Po tome bi se dalo zaključiti uz rezervu da je Kavalarov pirg sagrađen oko 1350. godine. Dobro očuvanu visoku kulu pravougaone osnove sačinjavaju prizemlje i 5 spratova, koji su povezani zidanim spiralnim stepeništem. Na prvom spratu pirga još se vide tragovi jednog ognjišta, dok je na vrhu, na 5. spratu, postojala nekada crkvica u kojoj su se donedavno vidjeli ostaci živopisa. To je pirg koji je napravljen bez jednog eksera, bez jednog grama gvožđa i bez jednog grama cementa. Vidite kako Gospod nama sve ostavio i naučio ljude kako se može uraditi i na drugi način. Kako su oni to radili? Oni su, na primjer, vi znate tamo kod nas u Srbiji je to običaj, iskopa se u zemlji jedna velika rupa i tu se pogasi kreč. To se zove krečana. I sad iz te krečane oni uzimaju kreč. Oni su taj kreč, kad su ga pogasili, oni su zatrpali zemljom. I taj kreč stoje u zemlji 15-20 godina. I taj kreč mešali su sa peskom, ali i sa plevom. I to je toliko jako bilo kao vezivno sredstvo da onaj pirg, znači zub vremena nije ga mogao oštetiti 700 i više godina. Pogledajte kako su oni našli materijal koji je praktično malte ne kao što je današnji cement. U blizini pirga očuvala se lepa česma, agijazma, iz decenija oko 1700. godine. Sa Kavalarovog pirga ili narodski prozvanog pirga kralja Milutina pruža se izvanredan pogled na obalu mora i manastirsku luku, sadašnju vinariju na jednoj strani, preko lepo uređenog manastirskog vinograda sve do kraja manastirskih posjeda. Na drugu stranu pogled doseže do utvrđenja Hrusija, koje je u stvari pirg kralja Milutina. Levo od Hrusije pogled preko uređenih manastirskih maslinjaka dolinom doseže do ušuškalog Hilandara.
Odmah uz pirg nalaze se ostaci vojnog utvrđenja u kojem je prema zapisima bilo i po 1000 konjanika koji su čuvali manastir od napada gusara. Nedaleko od skita Svete Trojice, južno od manastira, nalaze se ruševine Arbanaškog pirga. Ivan Kastriot sa sinovima otkupio ga je u 3. deceniji 15. veka da bi se tu po potrebi mogao skloniti. Namena mu je bila da čuva prilaze manastiru sa kopnene strane. Iz istorijskih izvora poznato je još jedno hilandarsko spoljašnje utvrđenje, pirg Preobraženja, koji se nalazio kod skita Spasove vode. Njega je podigao kralj Uroš sredinom 13. veka da bi učvrstio odbranu Hilandara sa južne strane. U ovom pirgu je tokom druge polovine 13. veka živeo poznati književnik Deomentijan. Tačno mesto na kojem se ova kula nalazila moći će da otkriju tek arheološka istraživanja. Manastir Hilandar s polja liči na veliko izduženo utvrđenje nepravilnog oblika, dugo oko 140 i široko oko 75 metara. Opasuju ga zidovi visoki do 30 metara i debeli između metra i metra i po, a na istočnoj i južnoj strani uzdižu se i dve stare visoke kule, pirgovi. U vreme kralja Milutina, kada je hilandarsko utvrđenje sagrađeno, manastir je bio branjen sa najmanje 7 pirgova. 2 kule Svetog Georgija i Svetog Jovana Preteče, danas Svetog Save, su očuvane, a za još 3 Svetog Nikole, Svetog Arhidjakona Stefana i Svetog Dimitrija sačuvani su tragovi i posredni dokazi da su postojale. Zidovi unutar manastira zaklonjeni su višespratnim konacima. Kada se s polja posmatraju, zapaža se da su više puta preziđivani i na najvišim delovima vide se gornji spratovi konaka. Najbolje su očuvani zidovi sa zapadne strane koji čine spoljašnji zid trpezarije. Taj deo zida je ojačan slepim arkadama sa vidljivim zubcima. Jedino se ovde mogu naći ostaci staze kojom se nekada išlo duž odbrambenih zidova. Sa južne strane manastirskih zidina sačuvana je najstarija kula, poznata kao pirg Svetog Georgija. Kula potiče skoro cela iz vremena pre Svetog Save, verovatno iz decenija oko 1100. godine, i štitila je jugozapadni deo manastirskog kompleksa. Visoka je preko 27 metara i sačinjavaju je prizemlje i 6 spratova. Snažni zidovi načinjeni su od kamena i opeke, ojačani su jakim pilastrima koji su pri vrhu povezani lukovima. Po svemu naliči ostalim svetogorskim pirgovima. Na najvišem delu nalazi se crkvica posvećena Svetom Georgiju. Najmonumentalnija hilandarska kula, nazvana pirg Svetog Save, nalazi se na istočnoj strani manastirskih zidina i uzdiže se preko 30 metara od nivoa dvorišta, sa osnovom od oko 12 puta 8 metara. Smatra se da je najniži deo pirga iz vremena Stefana Nemanje i Svetog Save, dakle kraj 12. veka, kada je kao građevinski materijal upotrebljen samo kamen. U doba kralja Milutina, oko 1300. godine, izgrađeni su gornji delovi pirga, pri čemu su iz konstruktivnih i dekorativnih razloga uz kamene kvadere korišćene i opeke. Pirg je sa 3 strane ojačan pilastrima povezanim lukovima. Jedino se sa 4. dvorišne strane pilastri ne pružaju celom visinom zida, već ih zamenjuju nešto izdužene konzole pri vrhu. Današnje potkrovlje pirga obnovljeno je 1681. na 2. godinu troškom beogradskog mitropolita Simeona. Ima crkvicu posvećenu rođenju Svetog Petra Preteče, jer se ova kula nekada nazivala pirgom Jovana Preteče. Osim prizemlja, ima i 4 visoka sprata i potkrovni prostor sa kruništem koji su međusobno povezani drvenim stepenicama. Ulaz u pirg nalazi se tek na visini od 6 metara, a do njega vodi kameno stepenište dozidano 1708. godine.
Ulaz u manastir nalazi se na severnoj strani utvrđenja, između konaka iz 1598. i novih konaka iz prve polovine 19. veka, obnovljenih posle požara iz 2004. godine. Ispred njega je česma iz 1780. godine, za čiji je nastanak zaslužan Hadži Toma iz Vidina. Ulaz, porta, nastao je možda još u 14. veku, ali je dosta stradao u jednom zemljotresu, pa je u 16. stoljeću bio poluobrušen. Obnova ovog prostora zbila se tokom 17. veka. Sadašnji ulazni trem sagrađen je u vreme igumana Filimona 1636. na 37. godinu. Otvoren je sa istočne strane i ima niska ozidana sedišta duž severnog i južnog zida. Pokriven je slepom kalotom. Kroz masivna drvena vrata, okovana s polja gvozdenim pločama, ulazi se u malo otvoreno dvorište približno pravougaone osnove, opkoljeno visokim zidovima, namenjeno odbrani u slučaju proboja spoljašnje kapije. Ovde su obavljani dosta obimni restauratorski radovi 1891. godine. Kroz druga velika gvožđem okovana vrata ulazi se u treći prostor koji je obnovljen, sudeći po mermernoj pločici uzidanoj na zapadnoj strani 1628. na 29. godinu. Kroz prolaz, koji su nekada također štitila gvožđem okovana vrata, ulazi se u otvoreni trem ispod konaka, odakle se ukazuje crkva, fijala i dva visoka čempresa, kiprosa u hilandarskom dvorištu. O najstarijoj hilandarskoj glavnoj crkvi, katolikonu, koji su podigli Stefan Nemanja i njegov sin monah Sava 1199. godine, zna se vrlo malo. Nije poznato ni mesto na kojem se nalazila, iako se može pretpostaviti da je kralj Milutin na istom prostoru kasnije sagradio svoju zadužbinu. Od te manje, ali izgleda bogato ukrašene crkve, preostalo je više kapitela i ploča sa reljefima ugrađenim u crkvu kralja Milutina, kao jedan kapitel na bunaru, a u riznici mozaička ikona Bogorodice i drvene dveri ukrašene slonovačom sa prvobitnog ikonostasa. Današnja glavna hilandarska crkva, posvećena vavedenju presvete Bogorodice, sagrađena je početkom 14. veka. Ktitor je bio kralj Milutin, Uroš II, praunuk Stefana Nemanje, koji je tokom svoje duge vladavine od 1282. do 1321. godine podigao veći broj zadužbina. Oko 1380. godine sa zapadne strane Milutinove zadužbine dozidana je spoljašna priprata kao ktitorski poduhvat kneza Lazara, čime se današnji izgled glavne hilandarske crkve konačno uobličio. Crkva je podignuta u južnom delu porte, dvorišta, i dosta je prostrana. Široka je 12,5 metara, a duga 36,5, od čega je spoljašnji narteks dug 9 metara. Svojom arhitekturom odgovara svetogorskoj tradiciji. Katolikom kralja Milutina ima osnovu trikonhosa, trolista sa prostranom pripratom. Ovaj tip građevine ima svoje uzore u manastirskim crkvama sagrađenim još u 10. veku, Lavra, Vatoped i Viron, i odgovara liturgijskoj praksi na Atosu. Crkva je zidana crvenom opekom i kamenim kvaderima sive i oker boje, čijim se naizmeničnim ređanjem postižu živopisni efekti. Poljašnje fasade su raščlanjene pilastrima i arhivoltama po vertikali, čime se naznačuje podela unutrašnjeg prostora hrama. Horizontalna podela fasade izvedena je pomoću 2, 3 ili više redova opeke. Kao i druge vizantijske crkve, i Milutinova zadužbina sastoji se iz 3 prostora: oltara, naosa i priprate. Naos je odvojen od priprate zidom sa 3 prolaza, a od oltarskog prostora ikonostasnom pregradom. Oltarski prostor je podeljen sa 2 snažna stupca na 3 dela. U sredini je mesto za časnu trpezu i završava se polukružnom apsidom. Severno je proskomidija, žrtvenik, a južno đakonikom. Naos je najprostraniji deo hrama koji sa severne i južne strane ima polukružne pevničke apside natkrivene polukalotama.
Ove apside, kao i oltarska, s polja su petostrane. Nad naosom se uzdiže velika kriškasto izdeljena kupola. Ona počiva na 4 stuba koji su povučeni u 4 ugla naosa, pa ne sužavaju središnji prostor hrama. 4 poluobličasta svoda nadkriljuju preostali prostor naosa i obrazuju upisani krst koji se s polja jasno pokazuje. Priprata je podeljena sa 2 stuba postavljena u sredini na 6 traveja. 2 krajnja traveja sa zapadne strane nadvišena su malim kubetima, srednji, istočni plitkom slepom kalotom, a ostali krstastim svodovima. Milutinova crkva ima veći broj otvora, vrata i prozora koji doprinose da je unutrašnjost hrama ravnomerno osvetljena. Prozori su veoma raznovrsni, pored običnih ima više dvodelnih bifora i trodelnih trifora. Poseban ukras hilandarskog katolikona predstavlja pod u naosu. Sačinjavaju ga raznobojne uglačane ploče i mozaične kockice ubačene u ureze ploča koje obrazuju razne ornamente. Autori ovog poda, dvojica grčkih majstora Mihajlo i Varnava, označili su svoja imena u nadvratnik južnog portala priprate i uokvirili ih mozaikom. Hilandarska crkva kralja Milutina je uspela sinteza svetogorske graditeljske tradicije i arhitektonskih shvatanja tipičnih za onovremeni Carigrad i u manjoj meri Solun. Spoljašnja priprata hilandarske glavne crkve sagrađena je oko 1380. godine, a njen ktitor bio je knez Lazar Hrebeljanović, o čemu svedoči predanje njegovi pozniji ktitorski likovi kao i stilske odlike ovog dela glavnog hilandarskog hrama. Spoljašnja priprata je građena po uzoru na unutrašnju pripratu, nastalu u doba kralja Milutina. Iste je širine, ima također 2 stuba po sredini, pa je podeljena u 6 traveja, pored glavnog ulaza ima i 2 bočna, a sa južne i severne strane u njene bifore također su ugrađene kamene ukrasne ploče sa reljefima. Sličan je i način zidanja Lazareve priprate u odnosu na Milutinovu, jer se također neizmenično ređaju pojasevi kamena i opeke. Zidne slike u celoj hilandarskoj glavnoj crkvi preslikali su 1803. na 4. monasi, živopisci Venijamin, Zaharije i njihova družina iz sela Galatisti na putu od Svete Gore ka Solunu. To su uradili brižljivo, ne oštećujući ranije freske i ne menjajući gotovo njihov sadržaj. Jedino su slobodnije prikazali odore vladara i odeću arhijereja. Na taj način može se sa mnogo izvesnosti govoriti o tematici najstarijih hilandarskih fresaka u glavnoj crkvi iz vremena kralja Milutina. Uopšteno govoreći, u glavnoj crkvi, u oltaru, slikani su u donjim zonama crkveni oci koji učestvuju u službi arhijereja, među kojima je i Sveti Sava Srpski, zatim u vrhu apside predstavljena je Bogorodica Oranta, a ispod nje pričešće apostola, dok su na zidovima pretežno scene koje ilustruju vaskrsna evanđelja, događaje posle Hristovog vaskrsenja. U naosu, u najnižem pojasu, prikazane su stojeće figure svetih ratnika, isposnika i drugih svetitelja, a u jugozapadnom delu živopisan je ktitor, kralj Milutin i oko njega Sveti Stefan prvomučenik desno, a Sveti Sava Srpski i Simeon Srpski Nemanja levo. U drugoj zoni se nalaze scene iz života Bogorodice, patrona hrama sa njenim monumentalnim uspenjem na zapadnom zidu, kao i pojedine kompozicije o životu i čudima Isusa Hrista. U trećoj zoni opisuju se Hristova stradanja i nastavak vaskrsnih evanđelja, a iznad toga u 4. pojasu na svodovima slikani su veliki praznici. Posle nedavnog čišćenja prvobitnog natpisa, poznata je tačna godina nastanka hilandarskih fresaka u katolikonu iz Milutinovog doba. One su živopisane između 1317. i septembra 1321. godine, sasvim pri kraju ktitorovog života. Neke zidne slike u unutrašnjoj priprati nastale su i nešto kasnije. U naosu katolikona nalazi se veći broj ikona postavljenih uglavnom oko slobodnih stubaca.
Na istočnoj strani jugozapadnog stuba, u bogatom okviru s početka 20. veka, prekrivena raznim darovima, stoji na igumanskom mestu čudotvorna litijska ikona presvete Bogorodice Trojeručice, najveća svetinja Hilandara. Po predanju, nju je doneo Sveti Sava Srpski iz Jerusalima. Ime je dobila po trećoj, srebrnoj ruci, koju je ikoni darovao Sveti Jovan Damaskin. U Damasku je živeo Sveti Jovan Damaskin, koji je mnogo pisao u odbranu ikona. To je bilo ono vreme ikonoborstva, kad su ljudi mnogo hulili na ikone, on je pisao u odbranu. Međutim, car, ikonoborac, se razmijenio na Svetog Jovana Damaskina i kalifu u Damask napiše krivotvoreno jedno pismo u kome navodno njega Jovan poziva da on sa vojskom dođe, da će mu on otvoriti kapije od grada i da on će lako da osvoji Damask i tako dalje. Naravno, to je sve bilo izmišljeno i ovaj kalif se naljuti i bez mnogo provere naredi da Jovanu Damaskinu seku ruku, desnu. I kad su mu osekli ruku, Jovan je u svojoj keliji imao ikonu presvete Bogomajke i on je izmolio da su mu dali ruku i on je pripojio tamo da je bila osečena i pred ikonom presvete Bogomajke se molio dugo i običao da će, ako bude isceljen, nastaviti da piše u odbranu ikona i da piše za crkvu. I onako iscrpljen, iskrvario, padne u jedan polusan i u tom polusnu mu se javi presveta Bogomajka i kaže, treba da, bit ćeš isceljen, ali treba da održiš to što si obećao. I on se onako trgne iz sna i ono stvarno samo kao crveni končić je ostala, da je bila rana. Ruka je bila potpuno zdrava i u znak zahvalnosti napravi srebrnu ruku i pripoji na ikonu. I od tada se ta ikona zove Trojeručica, zato što je 3 ruke su na njoj i to je čuvena ikona Trojeručica koju ste celivali i poklonili se u Hilandaru. I Jovan Damaskin nju je doneo u manastir Svetog Save Osvećenog i kad je čuo ovu priču i zavet Svetog Save Osvećenog, on je rekao, pa kad dođe, kaže taj monah, i kad mu date tu ikonu i tu patericu, dajte mu i ovu ikonu, kaže. Po tradiciji, ikona je nastala u 8. stoljeću, a naučnici smatraju da današnji izgled ikone presvete Bogorodice Trojeručice potiče iz sredine 14. veka, ali je verovatno ona dosta zavisna od starijeg predloška. Ozbiljnog i svečanog lika, prigušenog sivo-maslinastog kolorita, ikona Bogorodice Trojeručice je uzorno umetničko ostvarenje. Njena svetost se izuzetno poštuje, ne samo kod Srba, već se i drugi pravoslavni iz Grčke, Rusije ili Bugarske pred njom usrdno mole. Na severnoj strani istog jugozapadnog stuba postavljena je ikona Svetog Nikole, korektan grčki rad iz 1749. godine, poklon hilandarskog jeromonaha Timoteja svom manastiru. U jugozapadnom uglu naosa, na mestu na kome je kratko od 1199. do 1207. godine počivao ktitor Hilandara, Sveti Simeon Srpski, postavljen je 1973. godine kovčeg ukrašen srebrnim reljefima, rad Vojislava Bilbije. U oltaru se nalazi raskošan kristalni krst okovan srebrom, u čijoj je sredini pločica od slonovače sa izrezanom predstavom raspeća, odnosno sa druge strane krsta lik Hrista u grobu. Delo je nastalo oko 1300. godine, pa bi moglo da bude poklon kralja Milutina. U oltarskom prostoru se čuvaju i delovi svetih moštiju, znamenitih pravoslavnih svetitelja. Desna ruka patrijarha Nikifora, deo noge svetog Simeona Stolipnika, lobanja svetog Eftihija, patrijarha Carigradskog,
deo lobanje svetog Artemija i proroka Isaije, zatim delovi udova svetih Prokopija, Haralampija, Pantelejmona, Jovana Preteče, svete Varvare, kao i čestice nekih drugih svetitelja. U unutrašnjoj priprati visi velika stara srpska zastava, poklon manastiru kralja Aleksandra Obrenovića prilikom posete 1896. godine. Sasvim je izvesno da su prvi ktitori Sveti Stefan Nemanja i Sveti Sava podigli u Hilandaru zajedničku trpezariju za monahe. Ona nije očuvana jer sadašnja trpezarija potiče iz početka 14. veka i nastala je prilikom velike obnove Hilandara zaslugom kralja Milutina. Postavljena je, kako je uobičajeno, naspram zapadnog ulaza u glavnu crkvu. Ispred nje je pozniji trem iz 1652. godine, prepravljen 1797. sa 9 lučnih prolaza i zidnim slikama iz 1810. godine. Trpezarija je velika pravougaona prostorija sa 2 apsidama na užim zidovima. Severna polukružna apsida je znatno veća i s polja trostrana. Zapadni zid trpezarije je predstavljao deo spoljnog zaštitnog zida, na čijem vrhu su se nalazili odbrambeni zupci. Istočni zid, okrenut glavnoj crkvi, sada zaklonjen tremom, bio je nekada veoma živopisan zahvaljujući lucima i nišama koji su raščlanjavali ovu fasadu. U vreme nastanka trpezarija je bila prekrivena dvoslivnim krovom. U drugoj deceniji 17. veka njen najviši deo bio je pregrađen drvenom tavanicom, živo obojenom i na pojedinim mestima vešto izrezbarenom. Od starog nameštaja u trpezariji jedino je preostao u severnoj apsidi igumanov okrugli mermerni sto. U donjem delu dekorativno obrađen, dok se prvobitno tu nalazilo i 16 mermernih stolova za obedovanje monaha. Verovatno zbog oštećenosti fresaka iz 3. decenije 14. veka, hilandarski monasi su odlučili početkom 3. decenije 17. stoljeća da se njihova trpezarija ponovo živopiše. Posao je poveren jednom hilandarcu, tada već uglednom slikaru Georgiju Mitrofanoviću. On je tokom 1621. i 2. godine prostrane zidne površine prekrio živopisom složenog ikonografskog sadržaja. Sveta Gora, bastion pravoslavlja. Hilandar, najveća srpska svetinja. Sveta Gora, bastion pravoslavlja. Hilandar, najveća srpska svetinja.